April ni somni panga kumsang ni somni le pali hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jung jung te in Japan chibai kan buk le thau a cheu Palestine hoten Gaza ahu hawa in phumna mass grave tia ansoi Israel sipai ten airstrike an nei wanga Nasser hospital kianga ruang tam tak in phumanga ansoi chu adik lawani ti finfein satellite thalak zir chiang tu analyst chuan Palestine hoten Israel pu chiat tuma anthuvar darhi thudik lawani anti nizan dar somle hachan vevela khan Sky News chuan report an pek danin Hamas hotele Arabic media rang ten Gaza Strip Khan Yunis Nasser hospitala IDF te chet na nunron thak tak chu thubbo ani thaina turin IDF te chuan nipuyan tha tam tak te chu lein noya han phum bawani tin an puwa Nasser hospital kianga nipui te ahu hawa an phum na mun nia an soi te hi athalak te po ron pholan ani boka mase uluk taka thiljur chiang tu tur UN Human Rights Chief Volker Turk chuan he thil chung chang hi uluk taka chui chian na po an nei main Israel adem na thu asoi chok ngala Israeli Defense Force te chet dan hi nunron na le thilrap thak takania khovel pum huapa poisoilo civilian te tha na le ran na te baka indona ti jiom nana civilian te man hi war crime indona dan kalani atia Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan hei hi kan thil ti ni lova Israel sipai te an chet na zonga hian civilian te voi khatma targeta hanla nei ngai lawani atia kan target dik tak chu civilian poisoilo te ni lovin ral thuam nena kan ram bai tu te an ni tin alo soi to bok ani ti chuan Sky News analyst ten uluk takin hethil theng chung chang hi zir chian na an nei ta video footage le thalak chihrang te an zir chian nuwa Hamas hotele Arabic media ten hetianga mass grave mipui te ahu hawa Nasser hospital kianga Israel sipai ten an phumani tia mipui tam tak thina mo phur tuan pu hi thil diklo ania helai huna hian civilian emo mihring tu ma phum anam lawani tin an pongjarta he fake information thudik tok lo hi Al Jazeera te point nasatakin an thedar chiama tichon Sky News analyst ten hanjir chen ba ka hian satellite thalak le video footage lama thiamna sang tak nei bik analyst te chuan zir chian na han nei boka Hamas le Arabic media ten Israel han pu na hi thudik lawania Nasser hospital kianga hian mithirwang tam tak ahu hawa Israel sipai ten an phum hi anom lawani anti tichuan heng zir chiang tu analyst chini te hian arang vevea an zir chian na an puan zar hania tunkar thotonia khan Hamas hotele an thurwal pui Arabic media rang te chuan thalak le video footage te anon tlangzar tana Israel sipai te chu nasatakin handam zui boka Nasser hospital kianga hian Palestine mipui tam tak an phuma hei hi afin fianani tin mithiruang lein noemi kutmor te po ti lan hani bokani tichuan the Jerusalem Post chuan han soidanin uluk taka Nasser hospital le ache vela hian thil thandan hi analyst te chuan an zir chianga Israeli force ten Nasser hospital an thlen ma hian Palestinian hlangchau helai huna hian hanoma rong phum na mun buloka hian medical professional Palestine mi hengamazat anom boka tichon Hamas le Arabic media ten an puang hian Israel thilti ani thailawa achan chu mass grave tia hansoi tur chuan rong tam tak helai huna hian phum ani lawa satellite thalak le footage dang rang atanga halan dan chuan mithirwang in phum hi achiat to dana tangin Israel sipai ten he hospital anlu madai khan helai huna hian invuina anlo nei towa Palestine hote hian anma ni len ma ni anin phuma Massachusetts engwanga ti nge anni ti le engwangin nge Nasser hospital kiangloka hian ruangte an phum tak mai tiro chu achan hi hriat ani lawani anti je confirm tia ansoi Israel Palestine hote inti boina chungchanga investigation latu ta chuan Palestinian ho hian Israel hi dotin an puni ti finfiania Gaza chung Khan Yunis Nasser medical complex chunga hian indona wanga mithi te ruang chu
Palestinian ho te hian in vuina hun mangin an lo phum toa helai hmuna hian January ni som ni le panga te January ni som ni le pariat le February ni thuma te po khan Palestinian ho te hian a hmun ngai veka hian mithi ruang hi an lo vuin an lo phum to boka chung thil jong chu Israeli Defense Force 10 Khan Yunis Nasser Hospital Complex hi an lo chil ma ania ti chuan voitam tak mithi ruang te a hmun ngaya hian han phum nona Al Jazeera chuan April ni som ni le pakhata khan heng ruang han phum te an lai chuak lai hi an ron tlang zarta ruang za ni don mai ruang za somriat zat helai hmun atang hian lai chua ania a phum tu te hi Israeli military ten ni tin an puwa masa hei hi thudik lawania helai hmuna hian mitam tak phum na mass grave femo mun ranga ruang te hi phumin thlan mo lang dewa an hmangani point chung thil ti tu ta chu Palestinian te ania ruang phum na hmuna hian Israeli force te an lalut lo shrimma Al Jazeera le Hamas ho te Arabic media dang ten Israel sipai te an pu na hi thudik lo disinformation ani tin geo confirm Israel Palestine investigation chuan voin khan an pongzar ta ani hei baka hian Palestine ho te thudik lo vordar chu adik lawani ti finfia ani chhota meka Khan Yunis Nasser Hospital chimlam panga building block pakhat chu nasataka bomchiat vekangin Palestine media rang tele Al Jazeera ngai point hanti chuaka masa he building hi an bom chevekani tia an soi nuwa hian satellite thala katanga halandan chuan bomchiat pakhatma aum lawani ti mu chua ania video footage le thalak te antlang jar nuwa April nisong nile pahnia khan helai building hi chia pakhatma aum lawani ti hi satellite thalak le thalak dang rang atang te hian finfia ani tin Sky News chuan analyst ten hanjir chian na hi an pungjar bok ani heti lai hian the Jerusalem Post chuan report an pek danin Israeli drone pakhat chu Hezbollah firfia polten a petrol timaila fuel thuntura fuel tank komna lam hapan mek line fuel tank komna area hian Hezbollah firfia polta chuan Lebanon ramchung atangin handon kapa he drone hi ankap chiani ti IDF ta chuan hanpong jara drone ke them te po hi fuel tank komna area chunga hian mu ania hemi chanlet na ningai hriat IDF te chat na chu haumle ta voin chuma dar somle minute somli vela khan the Jerusalem Post chuan report an pek danin Israel sipaiten Lebanon ramril zoka lu chilin Hezbollah firfia khote hi Beka Valia hanva beichiam maya Israel sipai tahi Lebanon ramril zoka hian anlu thuk leya bompuak ring tak hriat ani boka heiwang hian Lebanon ramchunga Baka Valley vela hian chiatna lian tham tak chu Hezbollah ta hian antur ngain arin omani antia IDF lam hian Eastern Lebanona Baka Valley vela Hezbollah holaka hanva chetna chanchin hi report kim chang anla pung jarlo ani heti lai hian the Times of Israel chuan live update anai danin Israel sipai tahi helai hun chawa hian hanva chelawa Hezbollah firfia poltelaka hian natakin airstrike annaya hetianga Israel sipai ten airstrike anvanai na hun hi Lebanon marchak lampang northeastern Lebanona Balbet district vela ani thu anpung jara Israeli Air Force 10 airstrike anvanaina hian an target site le ache vela hian meikhu nasatakin hazam chok ngala meikhu siam tu hi bompuak na taknia an thret thu an soibaka Lebanese media te chuan Israel sipaiten targeta handon nei site pakhat chu Doris town atranga lavaklawa ania helai mun hi Hezbollah firfiak polten in khornatana an manani tin an pungjar bok Tichuan Lebanese media ten ansoi mun hi the Times of Israel chuan Hezbollah hote anchakna mun stronghold poimo takmai ania Israel border atang hian kilometer zavel chawla ania helai mun atang hian Hezbollah firfia polte hian ralthuam tenau jok deute mangpoin Israel border crossa Israel poikhoi hi antan haol sampha chuwang chuan Israeli Air Force te hian airstrike mangin
an vanwai ta nia an hriat thu an soilang bawk Hezbollah ho te hian an in khuarna hmun Lebanese sarkar nena inremna siama Israel do dal zonga lianzo ka machon turin in buat saina an nei meka Lebanese sarkar nena po hriat tirna an petoa Israel laka hian mai chana in baina chu lo theng tur le pumpel thailo in dona chuan alaron nang ngei dona heiwang hian Hezbollah ta chuan in buat saina hun rai tak kal to tang khan kan lo nei toa ti chuan tuna hian Hezbollah ta chu kanin pei toa Israel do dal tur hian Lebanese sarkar ne na in rem na deal chu siam turin Hezbollah firfiak pol ta chu kanin pei toa Hezbollah ta ne na Lebanese sarkar hian Israel machon hi achawani chuan in rem na thuthlung sain turin kanin pei toa tin Lebanese sarkar mena hriat tirna an peni ti tukin jinglama khan kan public broadcaster le Lebanese media LBCI 10 han pungzar ani Lebanon sarkar hian Hezbollah ta hi inrem na thuthlung hazia puyani chuan Israel hian hmelma thar ani belle don ti na ania a thenom lok Lebanon sarkar ne na indona lian tham tak chu thleng thai din huna anding ta mase Lebanese sarkar hian Hezbollah ho rotna hi pomin inrem na thuthlung hi anjia puyang em tiro chu chanchin kan buat sailai hian Lebanese official tepon engma soizui na anla nei rilo ani mase diharet chuan an soidanin ahmade tang to khan Lebanon sarkar nen hian Hezbollah te hian inrem na hi nei anlo tum to ang viawa Hezbollah ho ten kanin ring to e tia hriat tirna anpe ka wang hian Lebanon sarkar hian inrem na siam pui alo tum to ni tiro hi chu alang chiang ani antibok Lebanon News LBCI chuan report anpek chunjom danin Lebanese sarkar hmena Hezbollah ho ten anin ring to ni ti lekha anthe lotanga alandan hi chuan Israel do dala chetna lian thamjok an nei ani chuan Hezbollah ho te hi front ta ralmatong bera anum dona ti chuan Lebanese sarkar sipai ta chu an hnunga Hezbollah ho te tranpui tur hian anum don ni in ahriatani antibok heti mek lai hian Palestinian ho ten an puala independent drum Palestinian state an nei theina tura malatu jinga lian berle Hamas leader nibok al haya chuan Al-Aqsa TV channel kaltlangin thucha asoya Hamas ho ta chuan kanral thuam te tungvek tur hian engkim kanin peitoa tiam chinom lo ceasefire agreement po kanpom donani atia hetianga Al-Aqsa TV channel kaltlanga nimin maya thucha asoi nuloka hian the Associated Press nena interview hanailea heta hian Hamas ho senior official Khalil al-Haya hian Hamas organization le Palestine mi puita chuan inka haina hi kumnga chunga tan kanpom phat dona Israel se paitan kan silai te mintun tiran tum hi thiltul lo ania keimani le keimani in silai chu kantung mai dona mase chumi tan chuan thilphut pakhat kannaya kumsang khajakwa somruk pasari malam panga Palestinian hoten kanluat chin boundary zulzui khan Palestinian state mania rokanin relamun tur Palestinian ramchu chin fela siam fel ani hi kanphutani ati media pani kalplanga interview nei na hian tiam chinom lo in ka haina anpomani ti apon huloka kumnga chunga tan in ka haina anpomanga hanral thuamte antung ri donani tin asoilea hei chau hi athu soi jinga in millo anilawa Al-Aqsa TV kalplanga thucha asoya hian permanent ceasefire agreement ziak turin kanin peya tichuan in ka haina thathlung het permanent ceasefire hian hottest deal anti mitang chuana turatana in piak ramna chu atelbok turani atia Associated Press in interview anei na ero chuan demand pakhat chau kannaya kumsang khajakwa somruk pasari malampanga border tekha ringin independent Palestinian state chu tundin ani hi kanphutom chun chuni atia the Jerusalem Post chuan Hamas senior official Khalil al-Haya hi Gaza chunga terrorist organization Hamas ho deputy chairman ani antia inrem na dunio mang takin hetiang hian interview anaya mase thusoi te hi ain kalveka independent Palestinian state hi Israel hian aphutang hian kumsang khajakwa somruk pasari malampanga border ringa
ramdin sakhi aram ti don lo ti chu ama nge hian a khrachianga chu wang chuan in ram na lam kong hei hian a hoi lawa Israel hian he boundary mai ni lo hian Palestinian state thi apam lo thrim thrima chu wang chuan Palestinian hote mani ro in rela ram nget an nei hi Israel chuan engti kong jong mai in rem atingai don lova hei hian Hamas hotenena kanin karaboina hi nasatakin achokal zokin arin omani antibok Gaza terrorist organization Hamas ho deputy chairman al haya thusai chungchang hi Israel sarkar hian engtin nge hangai chiang le athusai hian mule mala nei lawa chanlet tlak ani lawani tiniom takin tukin jinglama interview nei zo chawa mase the Times of Israel chuan voin chun dar som panhile minute som panga live update nanai dan chuan Israel Work Cabinet meeting chu Nathan Ngal ania Kiria Military Headquarter Tel Aviv he meeting hi nayania chanulam panga hian meeting a hian midang poimo tak tak mai hantel beldona Israel Security Cabinet Minister tele Israeli Force le Security lampanga mi poimo tak tak ten hantel beldona Tel Aviv Kiria Military Headquarters sa meeting poimo taka hian an focus ber an thungai tu ber chu IDF 10 Rafah city operation anai chunjam dan tur chungchang ani tin an pungjar bok Israel Work Cabinet hian ngaidan hetak anaya chu Rafah city hian Hamas battalion palilai mai 10 station lian tak tak nain Rafah city chunga hian mun franga heng battalion palite hi anin khuara October Nisharia Israel ramchunga tranga Hamas firfiak poltale Islamic Jihad ho 10 Israel khole tui anman anhren betak tunthenga anla chualo mi jasom nile pakwata chu Rafah city hian Hamas firfiak polta hian anla kol anring bok ani tunthenga Hamas firfiak polten anmi hrente chuazalen lawa Israel sipai 10 anla chan chuak lo hi Israel me puitam taksinga lungoi lo anoma Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chu natakin bang turin anor daurang boka IDF intelligence chief in banna athelu chungchanga pokhan Israel politician opposition party mi langsar tak tak ta chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu hian abanna thelu hi apom sakturania chubaka chuan ama ngei po hian Israel ram hi aveng him zolawa ami puite po aven him zolawa wangin bang turin kan phutani tin annor webok hetianga Israel sarkar ding lain pressure na tak tak mai hatomek lai hian Work Cabinet thuchuak hi thurum tak ani to rin ania Gaza Strip chimlampang rambung thana khopui lian ber Rafah city hian IDF 10 Major Ground Offensive satlia mai nilovin vanbo rokatang le leilam pangatangin natakin baipui thak na hi kalpui tran turin thutluk na ansiam mai theini anti Rafah city beile beilo chungchang vela hian nizan darko vela khan the Times of Israel chuan report annai towa IDF tachu Gaza city luchila nena changai tur hian kanin peitoni tin ansoya Rafah city hian Israeli Defense Force 10 Major Offensive nei tur hian kongeng kima in buat sai ngai jongjong te kanin buat sai zo vek towa beipui thak tran hun tur hi kan nga chu ani mai towa Operation chungchanga Israel sarkar le Work Cabinet 10 approval hanpe khun huna Israeli Defense Force tachu kanchajui mal donani tin an soiloka Israel sarkar thuchuak hi kanngai changme kani tin IDF senior officer chuan asoyani antibok Rafah city han beilai hian Hezbollah firfiak poltale Lebanon sarkar hian inram na siamin Israel poikhoina lian tham thlentir ngai hantung donin anhreboka Mase Reuters News Agency chuan IDF tanena tranga kanthudon dan chuan Rafah city han bayawanga Israelin angmong ator thaitur jongjong chu thileng kim kan ngai tu telveka chumi tan chuan engkim kanin peivek towa Israel sarkar nena tranga thupek chau IDF ta chuan kan ngak toni anti tichuan mipui tam tak chuak dulo omma sela Rafah city luchil tur hian Israel chuan malam hapan zelni in hariata Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thupung tu chuan
Rafah City ground operation chungchanga media ten hanzona changin Rafah khapui luchil tur hian malam kanpan mek zela Israelin in buat saina hanei zongjong tepo endignon vek anitoni hati Reuters News chuan malaman panjal ti asaya mase engtikhunange ti timeline chu soilanani lawa Israel hian athong thut doni in ashriatani hantibok tichon Rafah City beitur hian Israel hian thutluk na chu asiam ngai toni in media rang te point andringa achan chu Rafah khopui hi Egypt border naivai takawmania Israeli top security official 10 Egypt hi nilai ni nimina khan anvatloa heng official jinga hian IDF chief of staff Herzi Halavite Sinbad security service agency head Ronen Bart te antelani tin channel 13 chuan anpung jara Egypt hian engthilngen vati ti Israel hian puanjarna anei mielawa Egypt sarkar point puanjarna anei chuanglo boka Mase Aziz chuan report and pek danin Egypt top official intelligence chief Abbas Kamel te Egyptian chief of staff Osama Askar tenen Cairo khopuya in biakna annayani tin ansoilanga Israelin Rafah City haluchila abeidan turchungchanga hian rommanna annei thren khatte Egypt sarkar hian invenna halonei thaina turin anhriat tirani hantia heibaka hian Cairo khopuya meeting poimo takmai hanei na hian Gaza trangin Palestine Hamas tele Palestine mi pui thren khatte chu Egypt ramchunga hian lu antum ngai dona chunglaka Egypt sarkar lo invendan turle Israel security service tenen antho hodan tur chungchang te soipuina annayani antibok tichon heng zongjong hatlen nuwa hian voin chamalam panga Israel work cabinet meeting chu nei ania tichon chanhulam panga Israel security thilam panga mipoimo top official te rontel belin meeting hi chunjom le anita Israel hian thiltum lian tak chu anei ngai ni in ahriata tichon central Gaza lampanga tangin Israel sipai brigade thren khatti lo chu Israel hian akokir vek toa Rafah City anbei chung hian Gaza hundang lo controla Hamas hote vaiwa vel na zongjong lo dang chatur hian 679 Ifta armor brigade le second Carmeli infantry brigade tachu da anlani tin Israel army radio chuan report antebok hetiang borok kara hian Iran point athop le athuam chak Islam firfiak polte alofui porvemek boka Israel daudala ke penchok turin Lebanese sarkar le Hezbollah firfiak polten in biakna anei boka tichon Israel hmelma te an intelkhawm ka Israel point beipui thakna tak tak major offensive kalpui tura in buat saina anei zongjong ten havor top athleng chhomek tabok ani ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turle like button kut jung puilem pirwa kha milo click sak thau turin kan ngen bok cheu ani